ukwenza sihlokiseni ukulanda FM mayelana nosuku namhlanje wayechaza indaba yesokana wayekhuluma indaba ye-Cape besikhona-ke izolo laphana kwenkosi somnala la kumbindela sifikile-ke namhlanje siyona i-Cape mhlampe nje ukubalula ukubaluleka kwalo suku namhlanje ukuthi njengoba sinako kahle kahle ngidi namhlanje sila eCape Rock because umgogodla womhlaba uqala la kule konje kule ndwala esiyiyo umgogodla womhlaba la manizwa ngale golden meridian ichithela la and ayisasibrendi down so from la iyanyuka iyaphezulu iyoshona le Cape so namhlanje kusemqoka ukuthi siphela ngoba ilanga lifike ligcine lapha enyakatho lishaye la liphelela indlela akusayeki phambili liyajika manje le-U10 namhlanje lezi U10 ngolinge-23 sinini 23 kusasa-ke seliqondi selila manje lisemgcini ozala eningizimu so kusemqoka-ke ukuthi namhlanje njengokuthi izolo besiyolinikeza amandla ukuthi ekujikeni kwalo lingapheli amandla siyolivuthela besilivuthela besilindele the whole night sivuthelele la ukuthi lingakhathali naye umphethi womkhulu welanga ungakhathali ukuphela libuye la eningizimu masikhuluma ngomphethi sikhuluma ngomveliqanda sikhuluma ngomoya izolo akade sibona kwenzeka bekushiswa impepho idwa umnandi omunye umuntu angathi uma ngabe kunempepho sibona amabhayisi symbolize ukuthile njengo-Afrika mhlawumbe abanye angacabanga ukuthi hayi lento into mhlawumbe e-associated nomngoma noma nezangoma ungavuma noma ungathi mhlawumbe ungum-Afrika noma ubani inomngcele othize na ayinamngcele akuyona into yezangoma into yomuntu omnyama sigqoka amabhayi ukuhloniphisa la mabhayi thina sinamabhayi ethu aseKepu ahlukile kunalamanye sike swabone kepha kuyona into yeyinyanga inyanga mina kepha ngisebenzela isizwe simnyama hayi section wesizwe simnyama sonkana into yethu sonke manje yiyo-ke into esemqoka ukuthi sihlanganise umuntu omnyama ukubumba isizwe esimnyama ukuthi khone sihabule lo moya ngoba into esemqoka remember ukuthi kukhulunywa mesishisa impepho sisuke sikhuluma namathongo ethu okhokhokhulu bethu nabo bebelele nomveliqanda kepha nabo namhlanje bayavuka so asenzeli nje umveliqanda senzela nokhokhokhulu bethu ukuthi makuvuka umveliqanda bazi ukuthi siyabakhumbula nabo ukuthi mesebehla nomveliqanda bazi ukuthi sibamukele abehlanga nje bodwa phela amakhosi namakhosikazi la esikhuluma ngawo adinga inhlonipho kithi ukuze nabo bahloniphe okokugcina-ke going forward njengoba manje ngishabo sambuzi baqala nokufika eCape Rock thina sabalensekwini besingazi nanokuthi kunento noma kunedwala elikanje masikhuluma ngomgogodla okungaba yinto ebaluleke kakhulu njengom-Afrika njengomuntu omnyama okhona mhlawumbe njalo kuba ngosuku oluzalufane minyaka yonke okuyimvumo ukuthi nalesithethe sekumele sikhumbule ukuthi ilanga liyaphenduka manje liyaboyumana yonke iminyaka yonke mawufika lesikhathi iqala nje kancane kepha siyathemba